وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنتك جنات الخلود. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala Allah jomirawo senido towɗo hanaɗo yettede e jarnamo weltanomo e dow nemaji makko e moƴƴireji makko e ɓure makko e yurmede makko e hoore meɗen ɗen seeɗo kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga ɗen seeɗo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jiyaɗo Allah nulaɗo makko suɓaɗo ɓurna yiɗaɗo hoola nulira gonga nulira sabu yurmede wonande tagore nden fuu nden seeɗanomo yettingol nulal ngal totta hoola renen laaɓana mofte ɗen tinno e diine Allah kan toro Allah e juule makko e juule ɓengure makko nden fuu e sahaba ɓen fuu walla juule kala yewtirɗo ɓaawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin allahumma amin. musidɓe tedduɓe e jokkito darsu meɗen on ka tafsir e suratu nisa e darsu meɗen feƴƴuɗo ko nebal hay seeɗa Allah subhanahu wa ta'ala on heno fillani en e konngol ko ahlul kitab woni ko landi nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɗulle ko wigol nulaaɗo addanɓe deftere Allah wi yasaluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban min as-sama. Allah wi yimɓe defte ɓen no landuma nde tippinantaɓe deftere immode ka asama immode ka kammu immode ka Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ko holli wondema ko si ɗum ɗon waɗi ɓe gomɗina ɓe hoolo amma qabla ɗum ɗon ko atti ɗum ɗo waɗude hiɓe yeddi ɓe hoolaki ɓe gomɗina hiɓe wi kadi e konngol goo ko Allah subhanahu wa ta'ala filli Allah wi ma qadaru llaha haqqa qadrihi id qalu ma anzala allahu ala basharin min shay. o wi ɓe mawninali Allah hattirde no hana mawnirede noon sanga nde ɓe wi'uno Allah tippinali e neɗɗanke hay e hunde. idan ɗo Allah subhanahu wa ta'ala on o fennino ɓe toon o addi o aya ɗo kadi seydi tanagol nulaaɗo sallallahu alaihi wa sallam wonde makko o annabajo makko ko nulaaɗo makko ko o wahinaɗo e muɗum immorde ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗon mofti fennugol yahud kamɓe woni laslingol konngol ɓe wi wondema Allah tippinali hay e hunde e hay e gooto ɓaawo Musa alayhi salam. hiɓe yeddi Isa hiɓe yeddi nulaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jomirawo seni towɗo o wi inna tabiti wondema menen ɗum ko kanko Allah Allah mawnina e hoore mum ko waɗi noon ko mawɗo awhayna min wahyini ilayka e maɗa an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama awhayna wono min wahyinirno noon ila nuhin e o jiyaɗo amen wiyeteɗo nuh wannabiyina kañum e annaba ɓen min ba'dihi ɓaawo makko. Allah seediti ɗo o tentini o tabintini wondema o wahyini e nulaaɗo on sallallahu alaihi wa sallam ko woni wahyu ko humpitugol e gundo i'lamun fi khafa humpitugol e gundo wahyu on ko noon ardayno e annabaɓe wahyu aray hara nulaaɗo on no wondi e sahabaɓe muɗum ɓen kamɓe ɓe nanata ko woola ɗon annabajo on kañum longine ɗon ko ari kon e makko ko ɗoni o humpitama nden hunde ɗon kono ko e gundo waɗi wonɓe ɗon ɓe yiye tummande nden tawde hara ɓe woowi ɓe yiye tummande nden yani mande ko waɗata kon e kañum annabajo on saabu wahyu no teddi si ɗum arino e annabajo on ara no teddi e makko no wondanimo e sattende. idan Allah o wi wondema o wahyini e nulaaɗo on sallallahu alaihi wa sallam wono o wahyinirnono e nuh alayhi salam kañum e annaba ɓen ko annaba ɓen ɓaawo makko kanko nuh. idan ko wigol wondema an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko nulaaɗo Allah ko annabajo makko wono hedditiɓɓen noon fof attiɓe ma wonir nunulaaɓe Allah annabaɓe makko gila e nuh ha hikkiɗo e maɗon ko ɗum Isa alayhi salam. o ɓeydi noon serkitugol ɗo
o janti inde woɓɓe e maɓɓe ɓe tawata e yahudi no jaɓi ɗum woɓɓe maɓɓe o wi wa awhayna min wahyinno kadi ila ibrahim e o jiyaɗo amen wiyeteɗo ibrahim giɗo allah on khalilullah baba annaba ɓen ɓawo nuh alayhi salam wa ismaila e o jiyaɗo ɗo kadi wiyeteɗo ismail oɗo ko ɓiɗɗo ibrahim ko ɓuri sellude kon e konguɗi karmakoɓe ɓen ko oɗo wonno eɓɓaɗo hirsede on ko kanko woni baba arabu ɓen ko kanko woni ɓiɗɗo ibrahim jano on wa ishaqa allah wi min wahyinno kadi e o jiyaɗo ɗo wiyeteɗo ishaq oɗo kadi oɗo kañum kadi ko ɓiɗɗo ibrahim ko e oɗo woni mama banu israil wa yaquba o wi min wahyinno kadi e o wiyeteɗo yaqub ko oɗo wiyete israil yaqub o kanko wiyete israil israil ko firi mo abdullah yaqub ko ɓiɗɗo ishaq mubasharatan yani ko tamirawo ibrahim alayhi salam allah wi o wahyinno e oɗo kadi wal asbati e tamiraɓe ɓen ko ɗum tamiraɓe ishaqa ɓen ko ɓiɓɓe yaquba ɓen hino e maɓɓe yusuf alayhi salam yusuf e baba gotoɓe muɗum ɓen ɓe 12 nun ɓen ɗon fuu ɓe wonno annabaɓe ko ɓen hawtindira ɗo wiyaɗo ɗum wal asbati al asbat bi mana al ahfad taniraɓe koye ɓen ɗon 12 banu israila en yalti ko ɓen ɗon woni gori ɗin banu israil ko ɓe gori 12 allah wi wa qatta'nahum 12 asbatan umama wa isa o wi min wahyinno kadi e o jiyaɗo amen wiyeteɗo isa ɗum ko ɓiɗɗo maryam o alayhim assalam wa ayyuba e o jiyaɗo ɗo kadi wiyeteɗo ayyub jardi boranoɗo nawnare wa yunusa e oɗo kadi wiyeteɗo yunus allah wi o wahyinno e makko jardi boranoɗo yo lingi muɗum en aroyey e muɗum fewdo ko allah subahana taala on janti ɗum ɗon inchallah wa haruna e o jiyaɗo ɗo wiyeteɗo harun musiɗɗo moussa on alayhim assalam o moussa landino on yo waɗe wondiɗɗo muɗum wallidirteɗo muɗum mo landino on yo o sembinire harun wa sulaymana e o jiyaɗo ɗo mo allah hawtidiranno laamu e annaba wiyeteɗo sulayman o wi wa atayna min jonni kadi dawuda o jiyaɗo amen wiyeteɗo dawud ɗum ko baba sulayman dawud woni baba sulayman allah wi wahabna li dawuda sulayman o wi min okki dawud ɓiɗɗo wiyeteɗo sulayman allah wi min jonnuno oɗo kadi zabura deftere wiyetende zabur deftere wiyetende zabur hamza jangi ɗo bi dammi zay o wi zubura fo hino selli ko haalaji ɗiɗi faandi ɗi hunde wotere wa rusulan o wi e nulaɓe goo kadi min nuluno ɓen kadi min wahyine maɓɓe qad qasasnahum alayka gomɗi min fillike ɓe e maɗa yani min fillanike maɓe min qablu ko atti ɗe ayeje ɗo e corteji goo hino jeeya e ɓen ɓe jantaka ɗo hud alayhi salam no jeeya e ɓen saleh alayhi salam no jeeya e ɓen idris alayhi salam no jeeya e ɓen shuaib alayhi salam no jeeya e ɓen lut alayhi salam e hedditiɓe ɓe jantaka ɓen ɗo ɓen ɗon allah wi wa rusulan e nulaɓe goo kadi min nuluno min wahyini e muɗum ko wona ɓe jantanaɗa ɗo
ɓen gomɗi min fillaninoke fi maɓɓe min qablu ko attiɗe ayeje ɗo wa rusulan e nulaɓe goo kadi min nuluno min wahyine e muɗum lam naqsushum ɓen ɗon min fillaki ɓe alayka e maɗa yani min fillanakima fi ɓen ɗon idan aya on tinnini wondema nulaɗo sa sallam wona kanko fuɗɗa wahinede e mum to yahud ƴettuɗo rondito waɗa wasi tawi koko waɗali ha hande bal ko kanko woni sakkitaɗo wahinede e muɗum o ɓe jantaɓe ɗo fof e woɓɓe goo ɓe jantaka ɗo kono nunaɗo yewtama fi maɓɓe ka alqur'ana ga e woɓɓe goo ɓe allah nuluno wahine muɗum waɗi nulaɓe muɗum e annabaɓe muɗum kono o jantanaki nulaɗo sallah sallam fi maɓɓe wa kallama allahu on yewti wowlani Musa o jiyaɗo makko wiyeteɗo Musa ibnu Imran taklima hattirde e yewtugol allah wi o yewti Musa hattirde e yewtugol yani yewtere e hoore yani yewtere haqiqare yewtere harana wahyu yewtere harana koyɗol yewtere haqiqare Musa alayhi salam jentiti Allah subhanahu wa ta'ala Allah yewtimo ɓe jabodiri teddungal molanangal ngal jiyaɗo Allah heɓali sowna nulaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya on tabintini yewtutugol Allah e jiyaɗo muɗum neɗɗanke fira uji goo noon wono mu'tazila hino yeddi ɗum oɗo waɗi hino egga e maɓɓe waylugol o aya ɗo masal makko ngal ɓe wi'i wa kallama allaha Musa taklima ɓe waɗi lafdu jalala o maf'ul bihi yani ɓe waɗi ko Allah woni ko yewta na kanko woni ko yewti taban ɗum ɗo hino ruttire ɗum ɗo ko ɓe addiri ɗum ko riwugol yo wonu Allah yewtidi e Musa ko woni ko Musa wolani Allah goɗɗo janguno o aya ɗo yeeso Abubakar ibn Ayyash Shu'ba rahimahullah o jangiri muɗum Shu'ba wi jangirtani si wona kefero o wigol wa kallama allaha Musa taklima o wi jangirtani si wona kefero o wi min mi jangi alqur'ana o e juuɗe kaarijo on ɗon jangi e juuɗe kaarijo on ɗon jangi e juuɗe kaarijo ha tuggi Abu Abdurrahman Sulami ha hewti Ali ibn Abi Talib ha hewti nulaɗo sa sallam o wi ko ni ɓe ƴettiri nulaɗo wa kallama allahu Musa taklima aya on tabintini wondema Allah subhanahu wa ta'ala yewtidi e Musa wowlanimo mubasharatan ko alda e nelugol malaikajo ko alda e hollugol mo e koyɗol hay e hunde Mu'tazila gol konngol maɓɓe ɗo hino ruttire gogo taw tabutugol aya alqur'an on e wondema allahu on ko kañum woni fa'il sabu alqur'an o ijtihade ala nder ton nano faalira ɗa o masirta kono nde ardi noon fa ida qara'nahu fattabi' qur'ana allah so min jannganima nde jokku ko jannga kon jokku janngin on no waalori noon nulaɗo sa sallam maki hadith iqra'u kama ullimtum janngire wono jannira ɗon noon alqur'ana on ko eggiraɗo bi tawatur yani ko eggiraɗo eggande nde goɗɗo wawata lombade e muɗum sa wayli masal gotal ka waylirɗangal wo e nder deftere men heɓoto guluje yimɓe wiyoɓe ma ɗo a faljiyo ceerno hara ko masal gotal mara ko harfu goto Allah subhanahu wa ta'ala no ƴetti garanti renugol alqur'ana o goɗɗo wawata nadde ton hay hunde goɗɗo wawata ka ɗuytude ton hay e hunde tawi hino ɓe ruttire kadi wondema si woni ko Musa yewti Allah haray honto ɓural ngal ɗo mi yewta e Allah a yewta e Allah oɗa yewta e Allah boy min torto Allah boy min lanto Allah haaju mum boy min jantoto inde Allah so tawi Musa kañum kadi gonɗo waɗuno ko ɗum o jantanaɗo haray ɓural wolama haray ɓural wolaka koko fof heeɓi koko fof hay kefeero wiyay si hewti nokku go wiyay o jonni Allah idan haray ɓural heɓaki o noon ko ɓuri Allah woni yewtude ko ɗum so hertinirani Dawud deftere makko ne Zabour o hertinirani Musa alayhi salam wowlidugol e Allah subhanahu wa ta'ala
hino ruttire kadi aya alquran goo allah wi walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu on aya ɗon ko wowɗa ɗengal arabe wawata modifiede hunde ɗo no modifio ka haala tara no selli luttiyesi ka alquran no selli ɗon wona sella kono o aya ɗa a wawata ɗon mo waylude hay hunde tawta hino sellan ma ka ɗengal ko ɗum karamkoɓe maɓɓe ɓen wono imam zamakhshari yalla yurmin mo o yaafomo neɗɗo magnuɗo gandal moƴƴa kono allah subahana taala on jarriborimo oñagol yani e dambuɗe goo ko yondiri e inɗe allah e sifaji makko no jeeya e muɗum riwugol yewtere allah nden subhanahu wa taala ɓay o ari ɗo ko ni o ƴettiri kono ɓay o hewti o ayaɗa ko suratul araf tawi ala ko woola o takki o taari o juutini yewtere nden ha o waɗi tummofo ma fa o feƴƴi sabu ala hunde ɗon no gerda sowona accutugol ko waali kon no waalori noon aya on ɗon no tabintini ko laaɓi par ce que alda e hay ko yani ko soki dambuɗe riwugol fof oɗo wowɗo ɗengal no waawi wardede no yewtirɗe ni heɓe warde kono telen ɗa ɗengal hay hunde ala ko waawi idan allah subahana taala on tabitiri ayaji alquran ɗe wondema o yewtuduno e moussa alayhisalam yewtere laaɓude pos ko ɗum o tentiniri addugol masdar on taklima hattirde e yewtugol rusulan ɓeeɗo min waɗi ɓe nulaaɓe allah min waɗi ɓe nulaaɓe mubashirina ko ɓe weltinooɓe wa mundirina ko ɓe rentinooɓe weltinirooɓe gomɗin ɗo golli ko moƴƴi heɓugol teddungal aduna heɓugol e teddungal ñande darngal dandede lette yiite dande wirtede faljereji muɗum dande kala sattede werde muɗum nden taw ko ka aljanna ka nemaji ka weeli e foti ko weltiniroɓe kala gomɗinɗo allah golli ko moƴƴi ɗum ɗon ko ɓe rentinoɓe kala on yedduɗo allah wirtere ka aduna ɗo e soñdia e gurnam ɓittiɗam e tikkere allah subhanahu wa taala e kuddi makko e lette noon habbiɗe neɗɗanke on gila ka kabru makko ha tuma wonadoya ka yiite jahannam waliyadu billah idan ko ɓe weltinoɓe ko ɓe rentinoɓe fiyon num allah waɗiri ɓe allah nuliri ɓeɗo o wili allah yakuna ko fiwota laatano linnasi yimɓe ɓen fof ala llahi e hoore allah hujjatun hujja ko ɗoni nganto bada rusul ɓawa nulaɓɓen allah ko nuri nulaɓɓen o tippini defte ɗen ko fi nde fandunde ɗo ko fi taƴugol ngantoji ɗin fop ñande dargal hay goto wiyeta allah min mi andano min mi humpitanoki min hewtanolam ɗum ala toon sabu allah wi wama kunna muadibina hatta nabata rasula o wi men lettata ha men nula nulaɓe tawi o wi wa in min ummatin illa hala fiha nadir ala e mofte si wona feƴƴi e majje rentinowo ɗum no wona annabajo wona nulaɗo ɗum wona tun neɗɗo gando karama kojo idan allah subahana wa taala o waɗi ɓe nulaɓe ɗo ko kamɓe woni ko taƴi ganto ngon hay goto ala ganto yeeso allah sa jaɓali a tawoyi allah wigol mi andano ala sabu ka wiyeteɗo nulaɗo nulanoka a wata yeddude a ƴiritoto wiya o nulano deftere addanoka addano yottinanoka haalaaɓi yottinano ɓanti settanto hoore ma tagore allah nden fof kadi seeɗito wa kana allahu allah on laatike asisan ko tedduɗo haa fooli waawi kala hunde hakiban ko o ñeeñuɗo allah ko jon teddungal tawata hara ko faala waɗde ko wiyowo waɗata ala hakiman ko jon ñeeñal ko annduɗo ko honɗum hana waɗede e ko honto ɗum hana waɗede ko fewndo honde e ko noone hombo ko ɗum waɗi si o yiili annaba ko nulal ngal e banu israil o artiri ngal e leñol arabu ɓen o suɓi muhammad sallllahu alayhi wa sallam alyatimajo yani jibinaɗo ko alyatima
wuuri ngundan ɗan jaman fo andi ɗan neɗɗo mo lollira andiraka gandal hay e hunde windata jangata andiraka jawdi Allah subhanahu wa ta'ala no suɓi on ɗon waɗi mo e jikkuji ɓurɗi towude e needi ɓurndi labede waɗi on ɗon annabijo muɗum on idan Allah waɗe ko faala wowɗo wiide ɗum waɗata ala ɗawawi noon jaɓude wono woni noon hiɗa wawi salade ɓay ɗon Allah no suɓinma o wi faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur amma nulal ngal ka o waɗi ngal ɗon awata ittude Allah hino andi honto waɗata nulal makko ngal Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata lakin illahu kono ko woni Allah o aya ɗo kadi ko ruttugol yahud e kala jokkuɗo lawol maɓɓe ngol e salagol seeditagol gongugol nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon no waywa si wi'e woni on jaɓali seeditade e hoore eɗon andi ko gonga sabu fi makko no jantaka defte mum fi nulaɗo sa sallam fi sharia maɓɓe on fi mofte maɓɓe ɗen fuu no wola ka defte ka tawra e ka injil hiɓe andi ko laaɓi pos koye hoore ɗum ɓe sali ɓe yeddi wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa uluwa ɓe yeddi e hoore wonkiji ɗin no irriti ɗum yeddugol maɓɓe ngol woni sabu tooñe sabu mawnintinare e toñitare Allah wi on salike seeditagol on salike gomɗingol irrito lakin illahu kono noon ko woni Allah kañum yashhadu himo seediti bima anzala ilayka sellugol gongugol konko tippini e maɗa kamɓe ɓe salike waɗugol ɗum kono noon Allah ɗo kañum hino seediti gongugol konko tippini e maɗa sellugol ɗum anzalahu ɗum noon ko tippiniri ɗum bi ilmihi ko wondude e gandal makko koye hoore gandal makko o tippiniri ɗum yani ɗum ko na ko ardi kawral koye hoore Allah hino andi hino yiɗi yo ɗum waɗu himo yani yo ɗum waɗu waɗi koye hoore konko o tippini e maɗa koko ka gandal makko o ƴetti o jonnuma sabu alqur'an on ko sariyaji e neediji e piiji wirniɗi gandal wirningal fi piiji gani gandal wirningal ngal hino yewta en fii ko feƴƴuno ɗum nayi tawde men waɗi ɗum ko wirni ɗum e men e ngal hino yewta en fii ko aroyta ɗum kadi ko wirni ɗum e meɗen ɗum ɗo koye hoore gandal wawata wonirde idan Allah subhanahu wa ta'ala ko tippiniral qur'ana o ko e hoore gandal makko yani ko e gandal makko ngal o ƴetti o alquran tippagol mo kadi ko e hoore kanko Allah himo andi himo yani himo yamiri aya on no mofti ɗi fo e majji wal malaikatu malaika ɓen kañum kadi yashhaduna hino seediti ɗum wonde makko gonga konko tippina e maɗa wonde ko gonga sikke o ala e mum Allah no seediti malaika ɓen kañum kadi no seediti ɓeɗo yoni seede Allah tun yoni no seede jonnon e hoore seede Allah o malaika ɓen en kadi no watti ɗon no seediti enen kadi gomɗiɓe ɓen fof eɗen seediti sabu gomɗingol goto kala meɗen ko seeditago wonde nuraɗo sa sallam ko addi kon ko gonga ko ɗon gomɗinal ko qirragol wondema nuraɗo ko o gonga ko addi kon ko gonga alqur'an ko gonga sharia makko on ko gonga wa kafa billahi allahu on noon yoni shahidan seede soni Allah seeditike gongugol hunde hatto jina e seede goɗɗo go hande kadi soni Allah seeditike e poɓiɗugol e meeriɗugol hunde hatto jina e goɗɗo go seedito kono e hoore ɗum ko Allah seediti kon malaika ɓen no seediti jom gandal en no seediti ɗum julɗo fof no seediti ɗum wono Allah wiyno shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wonde hara himo watti jooma gandal en ɗon inna alladina kafaru ɗo yewtere men joofi ɗo ko yowndiri kon e yahud hay kamɓe wonano e sogganede mbi kam muuti seeɗa ɗo yewtere men yiltiki hande kadi e hefera ɓen wonde no wiye inna alladina kafaru hara ko mushrikina en fanda yahud e nasara tawaka
wonde noon no wona hara hiɓe tawa wono o aya ɗo hiɓe tawa sabu yahude nasara ko heferaɓe bila shak kala mo nulaɗo sa sallam eni nulede muɗum tawi ɗum eni gila ɓe nula kala tawanoɗo ndeññana ha ñalande dargal kala mo gomɗinaari nulaɗo sa sallam oti ko kefero e hoore dina ka o woni wo idan ɗo yewtere nden hino fewti hefera ɓen nodditirte ɓen kuffar kono noon hinde mofti kala siforɗo sifatul kufre hayso ko honnode ona nodditirede allah wi inna alladina tabiti wondema ɓen kafaru yedduɓe ɓe sali gomɗinde few ma ɓe gomɗini goɗɗum ɓe acci goɗɗum wono yahudu warri no yahudu no gomɗini allah no gomɗini annabaɓe allah goo no yeddi woɓɓe ɓen ɓeɗo e saliɗo gomɗinde allah sali gomɗinde hay e hunde ɓe fota ter ɓe fof hiɓe naati ka kafaru ɓen yedduɓe wa saddu ɓe sakki ɓe heedi an sabilillahi e laawol allah ngol ko ɗoni diina allah kan ɓe sakki jiyaɓe allah ɓen e jokkugol laawol allah ngol ko ɗoni gomɗingol jokka sharia allah o e zaman wo zaman woni ko zaman nuraɗo sa sallam woni ko zaman isa woni ko zaman moussa woni ko ɓaawa toon zaman wo ka o tigi waɗi ɗum ɗon o yeddi o sakki jiyaɓe allah ɓen e diina makko kan ɓen ɗon o wi qad gomɗi pellet dalluɓe majji dalalan majjere baidan woɗɗitinde gonga ɓe majji majjere woɗɗitinde nde ɓaɗodira e gonga pottitinde gonga hino landi ɓe yiltitagol few fiyo ɓe yiitu gonga kan inna alladina kafaru tabiti wondema no ɓen yedduɓe heferaɓe wa zalamu ɓe tooñi noone tooñe ɗen fof gila e tooñe ɓurɗe mawnude ɗen ko ɗoni shirkal ngol allah subhanahu wa taala won allah wiiri noon inna shirka la zulmun adim woni ko ɗen tooñe ɗon woni ko tooñugol tagore allah nden jaggaɓe bagoɓe yana e maɓɓe woni ko tooñirgol hoore muɗum faggitagol ko allah haɗi salagol sharia allah o kala noone tooñe ɗe oti wattidi e keferankaku muɗum ngun kufru no yoni tooñe allah wi ɓen ɗon lam yakunillahu allah on laataki liyagfira lahum nde o yafantoɓe o laataki nde o yafantoɓe yani o wona li yafantoɗoɓe wawata wonde himo yaafiɓe poma o yafotako ɓe wala liyahdiyahum wona kadi nde o fewnata ɓe tariqan laawol ɗiɗo ɗiɗi noon o ñaawi e hoore maɓɓe o yafantako ɓe keferankako maɓɓe ngun e tooñe maɓɓe ɗen watti ɗum o ittataɓe ɗum o fewna ɓe e laawol peewal ngal ɗum ɗo ɗiɗo wi aldaɓe tawi bo aya ɗo no wawi memminde goɗɗum e ɓernde neɗɗanke on tawi so woni allah fewnataɓe o yafantakoɓe hare ko honno joni hare ko honɗum kamɓe ɓe noddante e peewal ka kamɓe hannde kadi dawa on fewtaɓe joni ko honno ɗum ɗo woniri allah no wi e yaafoto si neɗɗo faljuɗo on bonni ayeji jantiɗe ɗen fi yaafagol allah kala bakkatu inna allaha yagfiru dunuba jamia wa inni la gaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ko honno ɗum ɗo o aya ɗo yaadirta e ɗen ton o aya ɗo himo yaha noone ɗiɗi noone ara noon wona ko allah wi ɗo kon o yafanta ko ɓe o fewnataɓe ko fodde ɓe iwali e keferankako e tooñe ko ɓe woni kon e mum amma soti ɓorike ɗum ɗon o wattitiri kufru on iman o gomɗini o wattitiri tooñe ɗen ɗe woni muɗum ɗen ɓooragol ɗe wona e nunɗal ngal wona e gonga kan on say allah yafotomo bakkatuji makko feƴƴuɗi ɗin sabu gomɗinal ngal ko tuubu buye gomɗinal neɗɗo ko waɗi o ko waɗi e keferankanko so woni o naati l'islam ɗum ɗo montanaymo kala bakkat ko faggitino
on sallallahu alaihi wasallam makino al islamu yajubbu ma qablahu tay do no yara gol lawol don ko wondema angal yafana gol be gol e angal fewnu gol be gol ko fodde hibe e keferan ka ko mabbe ngun e tonya mabbe den si be bori ke dum don be ari e gomdinal be jokki pewangal Allah subhanahu wa ta'ala o yafantobe o fewnabe wano wirno walladina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum o wi walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ben tinni be fi amen fi dina amen kan men fewnaybe e laawi amen din do ko none gono aya wadi te tawji no fewtinirte none dimmo ko wonde ma fanda be yo aya do ko wobbe no ton e der tagore Allah na be Allah andi ka gandal makko wonde ma ben don be hewti berde mabbe den sokama yani be wadi geddi be wadi toñe be faggitike bakkatuji ha berde den heewi tobbe baleje do non sallallahu makiri non neddo so faggitike bone tobbere balere watte ka berde makko so tuubi nde monte so tuubande heddo don so faggitike bone go kadi tobbere watto don so faggitike goddo tobbere watto don ko non tobbirte ha berde den heewa ko bawli be ma ko dum wiyete ko dum Allah wi kalla barrana ala qulubi ma kan yaksibu ko ni rain jantala don on so ni ha hewtani do neddo hara berne so kama ndi uddi hande kadi gonga natta o yata gonga on natta gonga ko walanda mo ko hi kon non hara o holli ma newende e jabugo hi kon non ma hi awa en dare ha dum do fejjama ha dum dawada be yimbe tawbe berde mudum yeyi hade so kama wono be Allah janti ke suratul baqara innal ladina kafaru sawa'un alayhim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة بندون هذه آية وانا بندون فيوتي تودو فيوتي on درجة دون ما دون ko ashkhas muayyanin wobbe no tum Allah subhanahu wa ta'ala andi ka gandal mudum bedo be gomdin tabe Allah ta ke feranka wono misal mudum Abu Lahab Allah tippino ayo wi ko nato wi tari mo wuri o wi sayasla naran data lahab kanko e ɓeygu makko ɓe wuuri ɓawti o ŋaaya ɗon kadi ɗumunde juutuɗo ɓe maayi e keferan ka wono ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala andi ka gandal muɗum wondema ɓen ɗon ɓe gomɗintako e tawo ko eta idan ko sifa ɗinoneji ɗo ko imma ñimuɗo keferan ka ko gun e toñaɗen sali ɓuragolle muɗum sali gomɗingol jokka pewal ngal maɗum imma on tawɗo woni e muɗum ha ɓernde nden sokama hande kadi gonga marato lawol kanatira maɗum ko e yimɓe toɗɗaɓe ka gandal Allah ɓe Allah andi ɓeɗo ɓe gomɗinta hande kadi aya ko sifono ɓen nofandi sina ɗum kan aya on lutodira e ayaji hedditiɗɗen wiwɗe ɗe wondema Allah yafoto neɗɗanke bakkatuji makko ɗin soni o tuubi ɗum ɗon hino tabiti lutodiral wo ala o ittintini ɗo ittintinande jalkitugol ittintinande yakkugol ɓay o wi o wonali himo fewna ɓe laawol o wi illa tariqa jahannam si wona laawol naɓowol ngol ka wiyeteɗon jahannam yo Allah dandoen o wi ko ɗon tum wodi ka o fewnata ɓe laawol muɗum ñalande dangal no tawa e ko yimɓe yiite ɓen lettiroyte wiyedewa bisimilla hino werde mon nde to limon taw ko ɓe wiye ɓe han hoore maɓɓe ɓe yakkire ɗin haalaji ɗon ɓe aybinire ɗin ɗon yeso tagore nen fof Allah wi wa yawma taqumu saatu e jangi ngo udkhulu ala fir'auna ashadda al'adab ene mo wutuɗen on ko adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab kono jangi ngo selluɗo ko ɓe fewtinene kamɓe tewgol ɓe wi heewi onon fir'auna e jama muɗum yehe ka ɓur sattude ɗon e lette ɗen kamɓe woni yahande hoore maɓɓe hara malaka no sogga ɓe o wi uhshuru alladina zalamu wa azwajahum wama kanu yabuduna min duni illahi fahduhum ila siratin jahim moɓe toñuɓɓen e nanduɓe maɓɓe ɓen sifaɓe maɓɓe ɓen fof ka toñe hooreɓe bonki ɓen ka hoore leydi Allah ɗo e kala nanduɗo e maɓɓe e bonkiji maɓɓe ɗin Allah wiwe nde ñande moɓe ɓe fof e kala ko ɓe laatano hiɓe rewa kona Allah hara ɗum tigi ma on tigi no jaɓuno dewal ngal
ano ɓe wiytotoɓe ko ceerno ma ko seyko ma ko waliyu hara yimɓe no rewa ɗum no ugginano ɗum no metta ɗum koyɗe no nokka jaarendi ka teppe muɗum ma paɗe muɗum tippi no waɗana ɓe dewal si ɓe wowli saria Allah on wolama ko ɓe wowli kon ɓen tigi yimɓe jokkata ɓen no tawa ɓe wona ɓe wiyedewo makka no yamu ɗum ɓen fof e kala ko iwtinno ɓawo maɓɓe Allah wiye malaka moɓe ɗum no fop o wiya fahduhum ila siratil jahim fewne ɓe holle ɓe ɗon lawol ngol ka yawol ngol ka jahim ko ɓe holle tun lawol ngol kamɓe yahanta hoore maɓɓe hara malaka no sogga ɓe no wittiri ɓawo heno luuɓo ida ngol lawol ɗon ko ngol ɗon woodi hakkude maɓɓe Allah ka Allah fewna ɓe boni lawol boni peewal e hoore ko ɓe fewnoyte kon ɗon feere ala si ɓe yahay ha ɓe hewta ɓe naata nder ton ha ɓe muta e hoore noon ɗum noon fof khalidina fiha abadan ɓe luttoyoɓe ton poma yaltugol ala hoyfinanede ala fowtinede ala Allah wi la yufattaru anhum al'adab wa hum fihi mublisun o wi taƴidirantake ɓe lette ɗen kadi ka ɓe woni toon ko ɓe taƴiɓe e kala yurmede ko ɓe taƴiɓe e yaltugol ɗon e yittede ɗon wa kana dhalika ɗum ɗo laatiki ala llahi e hoore Allah yasiran ko newi ɗum sattana Allah mowɓugol tagore nden fof gila mo fuɗɗi tagude ha mo sakki tagude o naada yiite ɗum no wani Allah o ƴettugo goto naada ka yiite no newanimo ha ɓay wawɗum o dartade ala wono wiri noon ma halqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida tagugol on fof e mintingol on fof no wani Allah wa tagugol wonki woti mintinaki hakke ko newi Allah wi wa kana dhalika ɗum ɗo laatiki ala Allah e dow Allah yasiran ko newi ɗum ya ayyuha nnasu hey kono yo yimɓe ɓayi fi ahlul kitab jantama e heferaɓen wattanama ɗon kañum kadi konngol Allah subahana taala on noddi ɗo yimɓe ɓen fof hino yaha wondema ko kamɓe ɗon hawtindira nodda sabu Allah wi'i fa aminu e nder aya o wi gomɗine no wawi wonde ko ɓe gomƴina ɓen fandora aya o no wawi wonde ko yimɓe ɓen fof wono aya o udditirano ya ayuhannas gomɗinɗo e mo gomɗina mo ɓe e none no nde yewtere ɗo fewtirtamo noon o wi ya ayuhannasu hey kono yimɓe qad ja'akum gomɗi ari on pellet ari on arrasulu nulaɗo on bilhaqqi wondude e gonga yani o ari o addani on gonga alquran on e sharia on min rabbikum immorde ka joomi moɗon ka gonga ka o addi naka o sinkani hoore makko ni nako o roni mawɓe makko koko itti ka jeyɗo on wuyugol mo ka jeyɗo on ɗum ko noone e ɗatingol yewtere noone e udditangol haqqil taban wonande marɗo hakkil udditangol mo dambugal ngal o naatira sabu no anda jeyɗo hunde on o wonanayde ka nde moƴƴata o yurminayde hunde o moƴƴinay fi mayre o moƴƴinay alhaali mayre si woni hiɗa ɗirri wondema ko Allah jeyma haray ɗa haani jaɓude sharia Allah on sabu sharia Allah on haray hiɗa jaɓi ko fi moƴƴere maɗa ardi sabu yurmede maɗa ardi tawde ko kanko woni ko jeyma ala ko waɗi sina moƴƴingol fima yurmine ko ɗum addanma sharia on o wi ɗo min rabbikum sabu yimɓe nodda ɓe ɗo fof ɓe fof ko ɗo si ɓe fottay ka jaɓugol wonde ko Allah woni ko jeyi fof ko ɗo si ɓe fottay e sayi ɗum hari no fottano kono joni heɓike gantinga taw ɓe jaɓa wondema Allah no woodi jaɓa wondema ko Allah tagi
kuffar quraish e nandunoɓe maɓɓe kañum no ɗirrino ɗum ko allah tagi ko allah jeyi ko allah sajinta ndiyan ko allah wurnata ko allah warata ko allah arsikata ko wonno ɓe jaɓa ko wandema ko allah tun rewete o ɗo wonno tana maɓɓe o amma ɓawti ga ganti ga heɓi ke wiɓe allah ko wiyete allah ɗum ala hunde ɓe ko ni tun ɗum wodira idan allah subahana taala o wiɗo min rabbikum sabu tode wona ɓe yewtere ɓen surtout wano nden ñande hiɓe fotti e ɗum ɗo wondema ko allah woni ko jeyɓe ɓe fof o wi ka gonga ka onulaɗo ari ardani on e muɗum kaka on jeyɗo on iwi fa aminu kori gomɗine hayran lakum ɗum wonana on moƴƴere jonnon ɗo wigol kori gomɗine si woni ko heferaɓɓen e noneji maɓɓe ɗin fof hara mi taafi ino feeñi ke feeroyo nodde yo gomɗin ɗum no nani no jaɓini si woni non en wi ko fof yimɓe ɓen fof wono ayan udditirano julɗo e ke feero hare honno geɓal julɗo woniri toon yo gomɗin e hoore ko gomɗin ɗo hare ko yo ɓeydu ñiɓugol e gomɗinal ngal o ɓeyda gongugol e maggal o ɓeyda natude e maggal ngal fof o wujongal ngal fof wono allah wirno udkhulu fi silmi kaffa gomɗinɓe ɓen onoddi ya ayuha alladina amanu udkhulu fi silmi kaffa o wi ko woni gomɗinɓe naate e l'islam o fof e makko wono o wiri noon ya ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi walkitabi alladi nazzala rasulihi walkitabi alladi anzala min qabl idan gomɗinɗo no wiye yo gomɗin fewɗo no wiye yo feewu hulɗo allah no wiye yo hulu allah si goɗɗo wima musidɗo koye hulu allah ta ñaapito tona hito e hoore makko wiyamo kere mi hulata allah allah noddi ɓurɗo hulde moom o wimo hulu allah nuraɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam idan wiyedema ya gomɗin wiyedema ya feewu wiyedema ya hulu allah na aybingol ma noon na o wolangol ma haalaji mettuɗi koko allah wolanma wonaɗa e wolanede o wi gomɗingol en ɗum ko moƴƴere wonanta en wa in takfuru si woni noon on yeddi fa inna lillahi ande dey hare ko allah on jeyi ma fi samawati dendanalngal koni ka kammoli wal ardi ka leydi si tum woni on yeddi yon andu haccitande allah ala e ɗum ɗum lorratamo ɗuytatamo laamu ɗuytata wonde kanko jeyi on oore ko faala e mon wono woni noon gomɗinal moɗon kadi ɓeydata allah hay e hunde nafatamo hay e hunde si tagore nden fof gomɗini ɗum hay hunde allah nafitorta hay hunde ɗum ɓeydata allah si tagore nden fof yeddi ɗum hay hunde lorrata allah hay hunde ɗuytata kanko allah subhanahu wa taala na teddungal makko na jeyal makko na laamu makko ɗum no timmi ka timmi goɗɗum ko iwata e tagore nden ko ɓeydi ɗum iwata e tagore nden ko ɗuyti ɗum allah subahana taala imo holla en ɗo wonde ko yondini ɗo e men haaju makko ala e meɗen antumul fuqarau ila llahi wallahu huwa alghaniyu lhamid wono annabi moussa wirnono yimɓe mum ɓen in takfuru antum man fi l ardi jamian fa inna allaha huwa alghaniyu lhamid moussa wiyano ɗo yimɓe mum ɓen o wi si woni on yeddi onon e ko woni hollenni gon fof ande ɗo wondema allah ko galo ko o yettaɗo ko galo ko o yettaɗo aya on tindini wondema gomɗingol gomɗinɗo ko kanko nafata kanko neɗɗo gomɗinɗo gomɗinal ma ko an ɗum nafata yeddugol maɗa ko an ɗum lorrata ɗiɗo ɗiɗino hay hunde hewtata allah subhanahu wa taala wono allah wiiri noon lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha tebbeli ko hirsoton e ƴiƴam mum hay hunde hewtata allah allah naftorta ɗum haajaka ɗum kulol ko woni kon ka ɓernde ma wonande allah allah ko ɗum noon hoore haaji muɗum ko noddatamo kon ko jonnitatamo kon jeeya ko ɗum o daranayma o yoɓe waɗugol ma noon ɗum ɓeytatamo hay e hunde angal waɗugol ma ɗum kadi ɗuytatamo hay e hunde wa kana allahu on laatiki aliman ko o gando gandal huɓindingal kala ko wooda kon saabu tagorne fof kanko jeeyi gandal makko kal no huɓindi fof himo andi tagore nden fof kumbe ko honto woni kumbe ko honno fewndori kumbe ko honto natata kumbe ko honto ñiiɓi kakol futtata si wona allah no andi fi maggol lingi kaden ndiyan no ngi fewndori to wongi jannigi fanni allah no andi fi maggi
ñungi yahowi e leydi kaaƴe ka nder leydi ton e nder e fewndo niwre Allah no humpiti fi maggi hino andi no ngi fewndori e ko ngi fewndini hay hunde suɗaki mo gandal ngal gandal makko ngal e hoore ko ngal yaaji ɗon kon fof ngal huɓindi fof majjere aditaki ngal yani wonano ñande goo tawi Allah anda non o andi ɗum ala ton yejjutugol kadi ma faljugol hewtitota ko ngal heɓata kañum gandal Allah ngal wama kana rabbuka nasiya Allah yejjitata o fayata o faljata o sikkitotako jilɓantamo wonano o anda non o andi koni woni gandal Allah ngal subhanahu wa taala hakiman ko o ñeñuɗo wono jantorɗen noon e aya on nane ñeñal makko ngal hino waɗi wondema himo andi ko honno o warrata ko waɗata kon e ko fewndo honde e ko honto e ko noone hombo kala ko o waɗi a ndaara tawa ko non ɓuri e labirede woni kaka sharia makko kala ka ndarɗa e ñawoje sharia o atawi ko ɗon ɓuri laɓede ko ɗon ɓuri ñeññagol woni ko ka konnguɗi makko a tawa hiɗi feewi hiɗi ñeññi hiɗi laaba a tawa kala no yiltirɗa konngol ngol wiɗa soggire ngol noone goo a yiyay ko manki tata ko ɓe tun soggande nde kanko Allah o sogginen woni ko ka koddoriyeji makko sa yii gunɗo koddoriye Allah a tawa Allah ko jon ñeñal aye go ono immo bimbi o fokkita yaltugol o yaha o muto seeɗa o andita téléphone o accimo o yilto o ara tara pay ko makko koyno ƴettunomo Allah no hoddirno ɓe ƴettumo kikiɗe fijirimo on heɓe accimo ka julle ka salonimo ley kusenji toon ɗum ɗaɓɓite ɗon 30 minutes 45 minutes si yitire ɗon kara han haraymo sonka o haray o piyinoɓe ɓe nder toon o ƴetta téléphone o yalta hara Allah subahana taala ko accident woni ko woni mo e sortude e muɗum tawa so yaltino leer ka wonno yaltude ɗon o yahino ambarkike oto fewntiɗo ɗon on wonto ɗon ko waɗoyo accident ɓiyeso ɗon seeɗani kono Allah subahana taala on tongiramo ɗum ɗon saabu yittugomo heewi ka goɗɗo vol makko o perdata vol on saabu ɗoyngol ma saabu woɓɓe ari waɗi ngenari yeyama place ji ɗin wono enen ka leyɗe men ga anno waɗa wonde si avion on yimɓe ɓuyno soodi biyeji woɓɓe no waɗa liste d'attente ɓen ɓe aro e law ɓe yoɓa 500 000 e 1 million enregistre ɓen enregistre ɓe ammarɗo o ke on aroya e leer convocation maɗa on ara ɓennema avion on heewi sonka ɗon haron ka ala ko wawɗa so tawi a sonka ma muñoɗa arta a sakkitore ɗon muñagol arta nanoya goɗɗo waɗi avion o avion guine waɗeno ɗo accident telen Beyrouth buy e mayoynoɓe ɗon ko wannoɓe ngenari soodi place ji ɗin tawi joguinoɓe place duwanoɓe yewde ɓen ɓen yahi e leer ka ɓe wiya ɓe yaw ɗon ɓerɓe tawi place maɓɓe ɗi yeyama Allah so hoddiri goɗɗum e ma jaɓɓu weltoɗa yettamo so woni sattede no wonanma e muɗum toroɗamo yo ittu kono ta siccu a anda ko honno mo waɗir ɗum no wawi wonde hara ko tana ɓurɗo on ɗon bonde o wonma e dandude ma hara ko moƴƴere o wonma e okkorde saabu ko tonguma ɗon kon ɗum ɗo fof no waɗa e hoore neɗɗanke ayiya hiɗa tongo ɗo saabu nden tonguel ɗon okkore moƴƴere molanade nde a mijetano ko a heɓay an tigi dara tawa saabu ɗo Allah hoddiri e maɗa ya tongo idan sa daari kodduriyeji Allah ɗin a tawa ñeñal molnangal hino nder ton sa daari konnguɗi makko ɗin ñeñal molanangal no nder ton sa daari sharia makko on ñeñal molanangal no nder ton golleji makko ɗi kadi wono noon ndaare ndi leydi no weƴƴitori ni arataɗo ka towti ndaara ɗon ha yiya si ɗo waɗano hino ndeyliɗi ko ɗon ɓurno laɓede arataɗo ka jolli ka ndeyliɗi ndaara ɗon ha wiya si ɗo waɗano no towti ko ɗon ɓurno laɓede ko ɗum Allah wi ndaaru kammu ngu ndaata ngu Allah ngu yiltidira gite summa rji il basara karratayni yanqalibu ilayka al basaru khasi'an wa huwa hasir o wi hal tara min futur ay ta ella e golle makko ɗen idan Allah subhanahu wa ta'ala ko jon ñeñal e kala ko yowndire fiyake makko ya ahlal kitabe yewtere nden arti kadi ahlul kitab en wiwno wondema ahlul kitab no nodde hara ko ɓe fofanda yahude e nasara hiɓe nodde kadi hara ko yahud tun woni ko fanda hiɓe nodde hara ko nasara tun woni ko fanda ko siya ɓon soggande nden woni ko hollata
ɗo ɓe noddama kono ko nasara woni ko fanda sabu sifa wona ɗo jantede ɗo on ko kamɓe woni ko andiramo kamɓe woni ko lollirimo kamɓe woni ko feñirimo o wi la taglu wota on fantin wota on feƴƴintin wota on yawtu keerol fi dinikum ka dina moɗon ta yawtu keerol ka dina mon nasara kamɓe andira ɗum fuɗɗode taw e isa alayhisalam ɓe ittimo e annabaku ngun ɓe waɗimo allah ɓe waɗimo reweteɗo ɓe watti ɗon kadi karamukoɓe maɓɓe nder ton ɓen ɓe watti ɓen fof reweteɓe ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah allah subahana taala o wi ɓe wota ɓe fantin ka dina maɓɓe wota ɓe yewtu keerol enen kadi nulaɗo sa sallam no haɗi en ɗum ɗo jikkinolgol o jikku ɓe maki la tutruni kama atrat nasara almasih abna maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh ɓe maki taw feƴƴintin keerol e an yani e yiɗugollan e teddingollan e mawningol fi an wono nasara warruno noon e isa alayhisalam ɓe wi min komi jiyaɗo allah wiyelan jiyaɗo allah nulaɗo allah tan wiyan allah dey ko satti o ko satti taw jogolan kadi ɗon jogelan jiyaɗo allah jogoɗon mi nulaɗo allah o wi wala taqulu woto on wi'u ala llahi e hoore allah illa alhaq si wona gonga wiugol allah no mari ɓiɗɗo ɗum ko fenande nde hanaka wolede ɗum ɗo ko probléme mo ɓe rondimo ɓe faggiti allah wiyo tan wolu e allah de si wona gonga wiugol wonde nulaɗo sa sallam wona annabajo allah ɗum kadi ko wolugol e allah ko wona gonga ɗum ɗo fof no naati ko ɓe haɗa ɗo kono yewteten nden ko ɓuri tuggade ko e fifiyake isa alayhisalam ko ɗum si allah watti ɗon innama almasihu tabitino ko woni masihu o isa ibnu maryam ɓiɗɗo maryama o rasulullahi ko nulaɗo allah tun ko ɗum tun woni ko o woni na o ɓiɗɗo allah wona o allah wona hawtidaɗo e allah hay e hunde ko maccuɗo allah ko jiyaɗo allah ko o tagu allah ngu allah tagi wano tagiri noon tagu muɗum hedditi mum kono o teddinirimo noon waɗugol mo nulaɗo ko ɗum o wimo rasulullahi ko o nulaɗo allah wa kalimatuhu ko o konngol allah isa ko konngol allah tagira kun fayakun ngol konngol ɗon ko o konngol allah alqaha ngol konngol o wi o bugiki ngol ila maryama enene makko maryam wa ruhum minhu ko o ruuhu kadi immorde ka allah ko o ruuhu immorde ka allah jibril alayhisalam wuttande nde o wuttuno nden ka dolokke maryam ko on ruuhu ɗon ko allah subahana taala jonnimo kanko jibril nden wuttande ɗon ko ɗon on ruuhu ɗo ɗum noon ko ka allah woni ka iwri wono woni noon en fof e meɗen tagu meɗen mum ka allah subahana taala woni ka iwri ɗo ko adresse isa on ni alhaali makko on ni ko o nulaɗo allah ko o konngol allah bugangol e nene makko ko o ruuho immorde ka allah subhanahu wa taala o wi ɓe fa aminu kodi gomɗine billahi allah wa rusulihi nulaɓe muɗum ɓen fof na isa tun dey gomɗine allah gomɗo nulaɓe ɓen fof gomɗinon muhammad sallllahu alayhi wa sallam wala taqulu wota on wi'u halatha ko ɓe tato ka itigade maɓɓe ka finde maɓɓe ko allah e isa e nene muɗum ɓeɗo tato noon ko reweteɓe e hoore hiɓe sertidir toon sertigal timmugal woɓɓe wiya isa ko ɓiɗɗo allah woɓɓe wiya isa kanko tiyit ko allah woɓɓe wiyamo ko o hawtidaɗo e allah ko kafidaɗo allah ala konnguɗi bonɗi ɗi ɓe wolali e telemma ɗon konnguɗi tawata allah no woɗɗiti ɗum hino laaɓi e muɗum ko ɗum si allah wingol konngol ɗon konngol keferan ka o wi laqad kafara alladina qalu inna allaha halitu halata o wi ko gonga yeddi heforɗini ɓen wiyoɓe allah ko tataɓo tato fijirtake few o wi intahu haɗite hayran lakum ɗum ko moƴƴere wonande on kori acce ɗum ko moƴƴere wonande on innama allahu tabitino ko woni allah ilahum wahidun ko o reweteɗo goto allah subahana taala ko kanko toni reweteɗon ko o goto e ɗum subhanahu senade wodanimo an yakuna lahu nde latantomo wala ɗum ɓiɗɗo allah ala ɓiɗɗo allah no laaɓi e ɗum no woɗɗiti e ɗum ɗum nasoɓe kanko ka makko ɗum na teddungal e makko ɗum ko ɗuytande noon
sabu ko haton jingol landi heɓugol ɓiɗɗo konnu goɗɗo sunanto so heɓal ɓiɗɗo ko wigol ala ko wallitomo ala ko daranomo ala ko dankomo so nawyi sifa ɗin piiji allah no hajumo ala ɗum no holli wondema an haton jiɗo ɓiɗɗon ko a ɗoytiɗo ɗa ɗaɓɓude ko timminora allah noon kanko ji tagore ne fuu hay hunde o mankira o haajaka kadi hay hunde tagore makko nde idan kanko ɗum ko ɗuytan ndewnandemo ko ɗum simo laɓɓintini e ɗum himo pottiti ɗum lahu ma fi samawati ko kanko jeyi dendanangal koye gonka kam muuli seede o haton jina e ɓiɗɗo e hinomo kanko allah kanko jeyi kammul ɗin fof e kone majji wama fil ardi e dendanangal koye gonka leydi kadi fof kanko jeyi oɗon haton jina e ɓiɗɗo ko anam honɗum hay e hunde idan ko ɗum waɗi o wi ko o laaɓuɗo woɗɗitiɗo heɓugol ɓiɗɗo o haton jina e ɗum sabu ko kanko jeyi kala ko woni konka kammule kala ko woni konka leydi ko mankiraɗo waasuɗo haton jini e ko wallito ɗum e ko timmina ɗum e ko sembina ɗum allah noon wonano ko sifori wa kafa billahi allah on yoni wakilan tuugoteɗo e muɗum hoolorteɗo yondinorteɗo siforɗo ni jeygol kammuli ɗin e ko woni e majji jeygol leydi ndin e ko woni e mayri oɗo yonimo hoolora yo neɗɗanke yo jeyaɗo allah oɗo yonimo tuugoɗa e mum yonimo yongitoɗa e mum yoni ko jonnita o dendanagal probléme ji maɗa ko marɗa andeji ma e faaleji ma e sunoji ma e sattedeji ma oɗo yonimo ruttoɗa e mum ha to jina e hay e goto si wona oɗo sabu hay e goto ala ko jeeyi hay hunde allah o wolanima kanko jeeyi konka kammuli kon fof kanko jeeyi konka leydi kon fof jon jawdi e jawdi mum ko allah jeeyiɓe jon laamu e laamu mum ko allah jeeyi jon gandal e gandal mum ko allah jeeyi jon jaahu e teddugal e jaahu mum e teddugal muɗum ko allah jeeyi ko ɗiɗon neɗɗanke haton jini gandal laamu jawdi jaahu e teddugal no heddi ko ɗiɗo neɗɗanke haton jini awa ɗiɗo fof eɓe allah jonni e jogiiɓe ɗiɗo ɓen fof ko allah jeeyi kanko jonni mo ɓe ko jonni ɗum kon lando allah kono allah wirno wasalullaha min fadli wasalullaha min fadli tore allah e ɓural makko ngal lando allah fawoɗa e makko huma ɓernde maɗa nan e makko ɗum ɗo noon riwa wondema ya lando goɗɗo e wallitoma goɗɗum ko ella wona ella si tawi ko ko wawma wallitade ko jon gandal wallanɗo mi faama ko jon jawdi wallitonan fiwde kaari ñawlam ma okkan na ella kono nayoto ɓernde ɗen no humi yewtigi ɓernde ɗen yo humo e allah si o waɗi ko allah waɗinimo si o waɗali ko allah no hoddirali yo waɗo riwa noon ya landomo so waɗanima kadi weltanoɗamo jarnaɓo no saria meɗen o yamiriri en noon en to allah subahana taala yo faami en ko janggueten kon o laɓɓinana en finde meɗen nden o laɓɓinana en dina meɗen kanko o newinana en waɗugol golle ɗe o yurmirte en o yarlora en o yafano en bakkatuji meɗen o nada en aljanna o danda en lette inna awhayna menen men wahyini ilayka e maɗa kama awhayna wono men wahyinirno noon ila nuhin e nuh wannabiyina min badihi kañum annaba ɓen ɓawa makko wa awhayna min wahyini kadi إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إتاني راب إسحاق بن كرون بيب يعقوب بن وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا من جن داود زبورا دفتر من زبور ورسلا من نولي نولا بغو كدي من وحي مأبئ بن قد قصصناهم قمدي من فيلك فيما عليك إمادة من قبل أتي ورسلا إننا بيقو كدي من نلنو من وحي يمود لم نقصصهم عليك من فيلناك ما في مقبل وكلم الله ولني موسى تكليما حتى ولنقول رسلا بن من ودي بنولا مبشرين كبويلتنوب ومنذرين كبرنتنوب لئلا يكون في وتلاتن للناس ينببن على الله إهور الله حجة ننتو بعد الرسل باو نلا ببن وكان الله لاتك عزيزا وتددو حكيما ونينيدو لكن الله كونكوني الله يشهد مسيدو بما أنزل إليك قوم قولكم كتبني ماذا أنزله وتبني ردون بعلمه قند المكونغل والملائكة يشهدون ملائكة من كان قدين سيدورون وكفى بالله يوني الله شهيدا سيدي إن الذين كفروا تبتين بين يدب وصدوا بسكي عن سبيل الله دين الله كان
قد ضلوا قمدي بمجي ضلالا مجر بعيدا ودتين إن الذين كفروا تبتين بين يدب وظلموا بتوني لم يكن الله لا تاكي ليغفر لهم دو يافن توبه ولا ليهديهم وناكد دي أفيون تبه دي أفيون تبه وناكد دي أفيون تبه طريقا لاول إلا طريق جهنم سونا لاول جهنم نقول خالدين فيها قبل هد توبه تون أبدا بوما وكان ذلك دولاتك على الله يدو الله يسيرا كنويدون يا أيها الناس يكونوا يمبه قد جاءكم قمدي أدني الرسول نلادون بالحق قونغا كم من ربكم إمردك جومي مودون فآمنوا كوري قمدنا خيرا لكم دونكم مؤجر وننتعون وإن تكفروا سوني يدي فإن لله هريدو أن تبتي وندمك ألا جي ما في السماوات كونكوني كمولي والأرض كليدي وكان الله لاتك عليما كغندو حكيما كونينيدو يا أهل الكتاب هي كونو يبدفته لا تغلوا وتعون فانتين في دينكم كدين مودون ولا تقولوا وتعون على الله إهور الله إلا الحق سونا غونغا كان إنما المسيح ونا لمسيح أو عيسى ابن مريم بن مريم أو إنما المسيح تبتينك وني مسيح أو عيسى ابن مريم بن مريم أو رسول الله كننا الله وكلمته كو كونغول الله ألقاها والأبوغي إلى مريم فادي مريم وروح منه كو روح إمردك الله فآمنوا كوري قمدنا بالله الله ورسله إنو لا بمودن بين ولا تقولوا وتنوئوا ثلاثة كو بتاتو انتهوا ولا تقولوا وتنوئوا ثلاثة كو بريوتي بتاتو انتهوا كوري هدت خيرا لكم دونكم مؤجر وننتعون إنما الله تبتي وندما كوني الله إله كو ريوتو واحد غوتو سبحانه سنة ودنيمو أن يكون له لا تنتوم ولد بدو له ما في السماوات وكانكو الله جي دندا نانغال كون كمولي وما في الأرض يكون كون كليدي وكفى بالله وكيلا يوني الله هو تيرو والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.